clear tu le ngai thla tu te kar thar tho tan ni chu bai le vek ule kar liam ta kar to pa in khe result ngai nom tak sei tu rom nol maya chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga football thuleng te po thanem tako ma chung te po chu angai thlanga clear ho na in nei donang o tun trom chu English Premier League in khe result atangin bul tran don ta illa kar top in khe la hin Nottingham Forest atangin bul tran don ta illa Nottingham Forest he Bournemouth laka singa faingo ta tlom hlim kha an neya amai ro chu ronin siam thangalin an khingpui an mikhwal Brighton chu sisari faingo tin an sop he in khela hen Nottingham Forest tang Chrisu John hat-trick asiama Morgan Gibbs White Nico Williams le Jota Silva ten goal khat theu an khunga Brighton defender Lewis Dang chun an lama goal khat atilut pal bok he in khela hian Manchester United player Louis Elanga chuan assist hat-trick asiam ve bok ti hian table thar bera nen chang team Nottingham Forest he khel somni palia point somni pasari nen pathumna anom zui zela season thara UEFA Champions League khel turin an din mun a thata hle awan doi zo atang Brighton team lam ero khel somni palia point somthum pali nen somna anom ve zel bok season kalmeka chathra team kan te Newcastle United po antlom tange ngeya an khingpui an mikhwal Fulham chung goal ni goal khatin an lo ne he in khela hian Newcastle United first half minute somthum pasari na Jacob Murphy chun ma an hruina goal a khunga ma se second half a minute samruk pakhat na Raul chun an sipur arun suta minute somriat pani na Rodrigo Muniz chung goal a khung bel leya second half a Fulham team in Raul Jimenez le Rodrigo Muniz ate goal khung mang hian Newcastle United hi an chang leta point thum an lo chuak zui bok ti hian ne na chang team Fulham lam hi khelsom ni palia point som thum paruk nen pakuana anin suan chawa Newcastle United lam ero khelsom ni palia point som ni pakhat nen pangana anom vezel bok season kalmeka chetra mai tebula ma shroimek to Liverpool lam point an che that an chun zom zela an khingpui in la kalmeka chetra mai Bournemouth team mol nei to chu Sydney fain an ne he in khela hian mol nei to Bournemouth lam heng goal sa tum som pali an nei ya Liverpool lam heng goal sa tum som bakwa an nei thong in khel pum pui thlera ball possession le in pass dikong te han chu chon an in tluk ang reng khop maya point lo chu konga ero champion tum team Liverpool team hi an van nei ta thung an ne Vitaly Stadium in khel munam taka hian first half atira train team pani te game borok atang phat khop maya anin Norton zak no minute somni pariat na Liverpool team in penalty an lo chuaka penalty hi an team tana season kalmeka chetra mai Mohamed Salah chun gola chan tirin sikhat fain ma an shroi hemi nuwa first half a goal dang alu bel zui talawa second half a Bournemouth in ansipur so tumin natakin an norleta Clive le atrian te ho an lau trin le amai ro chu Liverpool team bok an van nei lea minute samsari pangana Curtis Jones sa siamsak atangin Mohamed Salah chun an goal ni na arun khunga Mohamed Salah hian season kalmeka Premier League B ka goal somni pakhat akhung tlin na anitsi bok hemi noa hianin goal dang ero alubel zui talawa Liverpool team hian Mohamed Salah goal ni khung mang hian mol nei tu Bournemouth hi Sydney fain an neya point thum hlutak an lo chuak ti hian table tharbera Liverpool hi khel somni pathuma point somnga paruknen achung bera fal takin anom chunzom zela Bournemouth lam hi khel somni palia point somlin hen pasari na anom ve zel bok pathiani zanlama inkhela Manchester United team antlom le tange ngeya United team hian an home Old Trafford hi an mang thiam lo ani ber mai thei ome an chak lo deuh mol mai he in khela po hian an nei ngei turangai an mikhwal team Crystal Palace laka Sydney fai ngotin an tlom he in khela hian United lam hian goal sa tum som pasari an neya mikhwal team Palace lam hian goal sa tum som pakhat an nei ve bok in khel pum pui thlera ero United an thazoka point lo chu konga Crystal Palace lam an thathung anni he in khela he soizui tur atam ang reng khop maya
formation han clear mai po hian thil amak hle Manchester United coach Ruben Amorim hian an center midfielder defensive midfielder te po kan ti theiom me Kobe Maino chu center forward ta arunda heu maya a center forward nei sa Rasmus Højlund le Jesper Zirkzee te chu bench sa ada lo thung hemi chungchang hen seizui atitama Ruben Amorim hen engang ril ru takpu angmo inkhel bul an han tranna United team an chung nung zoka chuti rualin soita khong handler malama defensive midfielder ber Kobe Maino center forward ta tlat sia tlar malama gol khung tur an nei lo kan ti thei me an hlom tok lo second half a po hei hi kan muzela bol chang tam jok ni ma se poimo gol an khung thei lo hemi hi tur zui tange ngei minute samruk pali na French forward Jean Mateta chun ma an hruina gol aron khung tange nge ya he gol alu na konga United defender tun naya soisel tok na sa mai Leni Yoro chun soisel atok na sat pha hle bok ati sualian tak te po ati thei me chuti rolin Mateta golero gol thatak ani thung hemi nuwa United lamhian an sipur su tumin na takin an norleta Højlund le Zirkzee te po ben satanga lutir an niya gol khung an tum hle chuti rolin an nor luatero an tora minute samriat pakwana Harry Maguire an side trap asiam fu tok lo tuarin Leni Yoro point alo ti thatok big lova minute samriat pakwana hian sar chon thatak main Muniz ball apeya Muniz sen gola ball atlan lu puya tipoi tu omloin Mateta hena ball ada phaile Mateta tan gol hi khung lo chi ani to lova signify ma an hruina gol aron khung tange nge hemi nuwa gol dang alu bel zui talova an ma ni mol mang thiam lo United thi an tlom le tange nge ya point no chok lovin in khel hi an trin na Crystal Palace lam eroin lom takin point hum an hon thong ti hian table tharbera United thi khel somni palia point somni pakon en som pathum na an chuk thlalea an ne tak lo Crystal Palace lam ero khel somni palia point som thum nen United chule pelin som pani na an chho thong ti hian United coach Ruben Amorim hian United team hi met som pathum akai hruaita point som pali bak ala hlo chu puilo anni pathian i zanlama in khel ngai ven hlober te po ati thei me Arsenal le City te in matchona Arsenal team in ne na an changa olsam takin an khingpui an mi khwal Manchester City hi gol nga gol khat ngotin an lo sop kan hriat tak ang season kalmek anin tum masak tuma khan Erling Haaland chu Mikel Arteta laka angei ang reng khop maya hemi chungchang awang ringot po hian inkhel ma tangin boruak an nei lian hle inkhel bul an han trana inkhel pumpui thlera Arsenal hian gol satrum som pahni an neya City lam hian gol satrum sari an nei thong ball position le in pass de konga City an thazoka Arsenal ero gol khung konga an chak filor lak thong Emirates Stadium a inkhela hian gol kan muhma khop maya minute ni naleka Arsenal team tangkai Havertz cha siam sak atangin Martin Odegaard chon ma an hruina gol aron khung hala City team an barakhai ma hle hemi nu hian gol khung le theina hun thatak mai an neya minute somni parukna kai Havertz chen gol khung theina hun tha an neya ma se ti boi tu omlawa gol zone a pet lat lo soisel ato chun zom le ngala social media lama po alar chun zom hat ani kha first half a goal dang alu bel lava second half minute somnga pangana Savia wa siam sak atangin City team tan Erling Haaland chon an sipur aron sut le tange ngeya game boruak po atang zui ngal le amai ro chu Arsenal lam hian ma an hroi le ma khop mai Haaland an goal a khung atanga an counter le masak ber minute somnga parukna minute khatem po aliam man lo tinani chu Thomas Partey chuan Arsenal tan ma an hruina goal aron khung le ngala hemi nu hun tampo aliam ma le tho minute samruk pani na Declan Rice siam sak atangin roll tharma bak eng tak nei Miles Lewis Kelly chuanin an goal thumna aron khung le ya hun reilo te chungin goal thum goal khatin Arsenal hian ma an hruai hemi nu hian City lamin an sipur sutumin an nor zui ve ngala ma se minute samsari parukna soisel lo na sa mai kai Havertz Gabriel Martinelli siam sak atangin an goal li na aron khunga
City team in ti thei an nei lo ani ber mai han Norway deuh ma se minute som ko pathum na Declan Rice a siam sak atangin ben satanga ron lut ethan nawari chon Arsenal tan goal moi tak mai aron khung leya goal dang lu bel zui talovin be selo result kan mu te po ati thayanga mol nei tu Arsenal lam hian an mi khwal City team champion lai hi goal nga goal khat ngotin an lo sopta an ne ti hian Manchester City hi Pep Guardiola an ain kol no an chak lo na sadber trum an tong zui bok ti hian table thar bera ne na chang team Arsenal hi khelsom ni palia point som nga nen pahni na anom zui zela mashroi tu Liverpool chu point rukin an phak lova khel khatin an khel tambok awan doi zo atang City lam ero khelsom ni palia point som ni pakhanen palina anom zui zela champion no moi an hum him thai arinom to lo hle Hey in khela hian Arsenal team tana chetra mai Declan Rice man of the match a thlan anne English Premier League big in la hizanin zan lai peldar khat le chan ve hian nei ani le don na Chelsea chon West Ham United an lo mi khualang Spanish La Liga lama lu chho vele taila kartop in khel monam taka hian in la kalme ka tai bula ma shoi mek to Real Madrid team chu an chak zolova an king puyan ne turangai mol nei to Espanyol laka sikhat fain an tlom ka he in khela hian Espanyol lam hian target ta sa trum ni chau an nei ya Real lam hian in khel chung zong in goal shot trum som ni pakhat te me umai an nei thong in khel pum pui thira Real Madrid hian Espanyol hi an ka tuan deuh thaka awan doi zo kairo an tang ta thau an ne he in khela he soi zui tur atam ang renga Real Madrid team player poimo Kylian Mbappe chu Carlos Romero chon chiang tak mai hnung lama train atlo thutop maya amai ro chu match referee red card apelova red card pek na ni ngei turangai chu ani thong red card apek lo nu he red card apek lo an soi sel nu minute samriat pangana red card pek tur ni nge ya an shet Carlos Romero hian goal aron khung zau nge ya he goal hi an chakna goal ani zuita anne ti hian ne na chang team Espanyol he khelsom ni pahnia point som ni pathum nen relegation zone na train an tal chuaka som pasari na anom mek awan doi zo tang Real Madrid lampo khelsom ni pahnia point som ni pakwanen achung bera an omma amai ro chu an hnuaya omten an ron nai tale Real Madrid naiber tu Atletico Madrid an chaka an khingpui an mikhol Mallorca chu Sydney fain an ne he in khela hen Atletico Madrid tan Samuel Lino le Antoine Griezmann ten goal an khong an ne ti hian table thar bera Atletico Madrid hi khelsom ni pahnia point som ni pariat nen pahni na anom zui zela mashroi tu Real Madrid chu point khat chawin an phak to lo an ne mashroi tu Real Madrid tu zingami Barcelona po an chaka an khingpui an mikhwal Alaves chu sikhat fain an ne he in khela golom chhun hi minute samruk pakhat na a Robert Lewandowski goal khung ani ya Barca lam hian point thum hlo chuanan an hmang zui bok ti hian table thar bera Barcelona hi khelsom ni pahnia point somli panga nen pathum na anom zui zela mashroi tu Real Madrid chu point li chawin an phak to lo ve bok Italian Serie A lama kartop in khel monom taka he in elna te bula mashroi mek tu Napoli chu an chak zolova an khingpui mol nei tu Roma nen goal khat ve in pein anin ne tok he in khela he minute somni pakwana Napoli tan Leonardo Spinazzola chon ma an shroina goal a khunga he goal hi an chakpui man teu hle ma se minute som ko pani na Roma tan Angelino chon an sipur aron suta team pani 10 point khat anin sem zuita anne ti hian table thar bera Napoli hi khelsom ni pathuma point som nga palinen achung bera anom chun zom zela Roma po point som thum pakhat nen pakwana anom zui ve zel bok kartop in khela hian Milan derby lama po AC Milan le Inter Milan te in machona chakjok anom lova team pani te goal khat ve in pein anin ne tok he in khela hian AC Milan tan minute somni pangana Tanjani Reinderson ma an shroina goal a khunga he goal hi anni po hian an chakpui man teu hle ma se hun top ma shet minute som ko pathum na Inter Milan team tan an defender poimo Stefan De Vrij an sipur aron suta point khata team pahni te an lung oi angai zuita anne ti hian table tharbera Inter Milan he
Kelsom ni pahnia point somnga pakhat nen pahni na anom chun zam zela mashruai tu Napoli chu point thum chawin an phak lova khel khatin an khel tlem bok AC Milan lam ero point som thum panga nen pariat na anom ve zel bok German Bundesliga lama kartop in khel mu nom taka mashruai tu Bayern Munich an chakrama an kingpui an mikhol kai third team Holsten Kel chu goalie goal thumin an ne he in khela hen Bayern Munich tan Hurricane chun goal ni akhunga Jamal Musiala le Serge Gnabry ten goal khat ve an khung bok silifaya ma an troi nuwa Holsten Kel team tan Stephen chun goal ni akhunga Parat chun goal khat akhung ve bok hun pek bel la tamdeu se chon Bayern Munich hi an le thal man mai thei ti hialin an ron che tha a mai ro chu hunin adai tangang lova Bayern Munich an van nei ta sham ane ti hian table thar bera ne na chang team Bayern Munich he Kelsom nia point somnga pakhat nen achung bera anom chun zom zela avan toi zo atang Holsten Kel lam ero Kelsom nia point som pani nen som pasari na relegation zone anom chun zom ve zel bok Hey in el champion lai Leverkusen po an saka an kingpui an mikhol Hoffenheim chu goal thum goal khatin an ne hey in khela hen Leverkusen tan Victor Boniface Jeremy Frimpong le Patrick Schick goal khat theu an khunga Hoffenheim team tan give Orban chun goal khat a khung ve bok ti hian table thar bera Leverkusen he pahni na anom chun zom zela mashruai tu Bayern Munich chu point rukin an la phak lo an ne Friends League 1 lama hey nel na champion lai le mashruai mek tu ni bok Paris Saint-Germain lampo an chak zela an kingpui mol nei tu UEFA Champions League ka an machon tur Brest chu goal nga goal nin an ne hey khela Paris Saint-Germain tan Osman Dembele chon hat-trick asiama Goncalo Ramos chon goal ni akhung ve bok mol nei tu Brest team tan Romain le Ludovic sen goal khat ve an khung ve bok ti hian table thar bera Paris Saint-Germain he Kelsom nia point som nga nen achung bera anom chun zom zela an hnuaya Marseille point som lain an sang fal towa champion ngei turangai an ni to inke result lam kalsan taila football thuleng lama lu chho donang o tutum chu Arsenal team atang hen bultran don ta ila Arsenal team chuan tu transfer kongka in hongme ka striker thar seng lut man don lo ma se nipui transfer kongka ain hon hunai ro senglo antum ngei thu an soi chiang ta ni in alanga hian du na ti lo ting thei tur hian in Victor Gyökeres chu senglo antum tur thu an soi ta kan Gyökeres United lampoin senglo tumin tran an la ve meka chuti rolin United team he season kalmeka an che thatok lova season tharlama European competition an qualify phak lo chuan Gyökeres in azom du kherpo arinom lo hemi hi mangtangka yin Arsenal team lamchon borok an ron nei lian ngala an senglu thai mai rin na tepo alien chho tran tatle Spanish forward piang to zinga goal khung thei mai David Villa point ni zan lama khan thuthar aron neya media ten an kom na Lionel Messi le Lamine Yamal an khai khin chungchang hi aron soi David Villa chuan anni pani hi khai khin chi an nilova Lionel Messi chu khita ala umzok anni engtika ma Lamine Yamal hian akhum thaipo karing lo bok achan chu Lamine Yamal hi player thatak le world class player chu ani to nge ya amai ro chu Lionel Messi tiang thein nei tur hi chuanin mi biak ni angai anni chutiang mi bik chu ani chi alova mi thatak chu ani ya a professional career po hi thatakin a khel nge karing anni Mase Lionel Messi nen khai khin tura ero ala thatok lova khai khin theipo anninga in karing lautiin asoi Manchester United lampoin player thar an senglu tange nge ya nizan lama khan United lam hian Arsenal atrain Eindhoven chu an senglu tak thu an puanga an team tan hian academy lama ain zirphot arinom Eindhoven hian United ta jersey number 26 a hadona he center back kumsom pariat mi hi United lama mi tangkai tak ani chho turangai anni Eindhoven hi Arsenal team lampoin la chel chunzom tumviau ma se Haven hian United pan athang ta zoka Arsenal cho sanin United team lama alut zuita anni heti role hen United lampoin an player poimo lo ni to thin English forward Marcus Rashford chu an cho tir tange nge ya nizan lama khan
Marcus Rashford hi English Premier League club Aston Villa lam chon an senglu tak thu an puanga season kalme ka tan Marcus Rashford hi an hoa angeta an leidu ni chuan season atop huna pau million somni velin an senglu theidonin Fabrizio Romano chuan atar lang United thiangkum somni pasarimi Marcus Rashford hi team tan ati thatok lo tin boruak thalo an nei zui hata tuna Villa lam apan zui le ta United lam hian Marcus Rashford an chuati rol hian ahlo engemaza chu an la pedon ni tarlan ani bok Marcus Rashford hi United team a chu san tak tan khan Trumzali somni paruk ain lan mana goza somthum pariat le midang gol khong tor siam sak Trum samruk pathum anei man anni Liverpool forward Mohamed Salah hi season kalme ka chun ache thaber kan ti hial omme kar to pa khan gol ni akhung leya Bournemouth laka ani nge he gol akhung hian in season kalme ka Liverpool tan trum somthum pani in laning gol somni pathum akhung klingta midang gol khong tor siam sak trum som pasari anei to bok season kalme ka hin trophy choi nol ta se Mohamed Salah hian season thar lama Ballon d'Or adon thei mai kan ring hlomem le tu naya Aston Villa team tonga Saudi Pro League club Al Nassr zomta John Durant chan soisel atok na sakhop maya kumsom ni pakhat leka upa hi Premier League ka ache thate ma wangin Europa club lian tam takin an hel na sakhop maya chuti rolin John Durant hin Europa club lian te nolin Saudi Pro League club Al Nassr chu hlo tam tak nei turin apanta ani kha soisel atok na sa hle John Durant chu hemi chungchanga hian aronin soi fiata John Durant chuan footballer te hi mitam tak hanen ta ula hlo nei lova khel kanom pe karing lo anni chutiang bokin kai poin ka chung ko te ka ngai poimo an nga ya ka chung ko te reng chungin tuna ka thutuk nei ka siam anni Europa club lian kan hanti ang chi te hi zomta emo Aston Villa team tan la khel tarengela hlo tam tak ka nei don lova ka hun tha nei bo pel hi ka tumbik lo anni ka chung ko le ka malam hun te ngai to chungin tuna ka thutluk nei ka siam ani tin asoi John Durant hi Saudi Pro League ka hian kar khata pau noi thum le singa vel a hlo don ni hin alanga athu soi hi adik na chen de po om ve thei tho ome chuti rolling kum no pang taka Saudi Pro League pan te hi chu ke chon ka ngai sang lo ve khop mai te po ti taila kan ngai dan khan soi ve le taila Saudi Pro League ka lu te hi ka soi sel ngor ani lem lova ka ngai dan tlem te han soi taila Ronaldo te Lionel Messi kan han ti ang chi tin kum upalam to ten han pan ta se sum thanem tak an kum upat lama hlo turin an pan na Mohamed Salah te po hian pan ta se ala om tho ka ti ve mai chan chu kum upat lama an football jingkong atop to lama hlo tam tak nei turin an pan kha ani ve mai ya kum no pang te hun tha tam tak la nei tena an pan hi chu hriat thiam a har ve deu ani Italian Serie A club AC Milan lampoint thu thar an neya nizana ma khan Mexican star Santiago Jimenez su an senglu tur thu puan ania hei hi engkim achiang towa he thu kan buat sai lai po hian an lo in senglu to mai thei bok Santiago Jimenez si Italy rama mu ani to boka tuna tangare lo te a Santiago Jimenez en AC Milan azom don ani ama nge po hian asei towa Europa club lian tam tak te hian min du nge ya som na po ka munem le amai ro chu ka te atronga ka zom chak emem le ka ngai san tlap chu AC Milan hi anni tin asoi AC Milan hian Jimenez mana hian Euro mak ta doi samthum paruk point pahni an seng don ani United lam point player thar an seng lu bel zela nisa nama ve khan an tlar hnung lam thum chak an tumna konga lese trongin Patrick Dorgu chu an senglu tak thu an puanga aman atan hin Euro mak ta doi samthum an senga Edson na Euro mak ta doi nga aumbok Patrick Dorgu hi United hian kum sang ni somthum thleng dai contract an zepui thu an soibok lese tronga an laklu Patrick Dorgu hi United team hian an thatpui kan ring lomem le ole hate chin hatun tumatan chon ni tamai se clear tu te ka channel me ngai hlut sakain chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe man tan min han lak pui zelula thu thar ngai nom tak te denin mo chhole zel kan tum don ne